ug minahal kung matalunon. Okay, maonig glass gi ang paghimuon nga pasos diri sa ato ang simbahan diri sa lungsod sa Mata, ang Barangay San Isidro. Okay guys, itong tanawon kung okay sa ato ang amigo guys nga Shout out sa Matalong Police Station. Shout out. okay, ang atong amigo sa Matalong Police Station guys. Okay, may nag-manage sa kuan nga mao ni kahintang diri guys ato ang okay. Okay. Bossing. Okay, mana. India MC guys. Atong amigo sa kon, sa serbisyo. Okay, mao ni kahimtang diri sa ano. Mao ni last na station. Guys, diri sa ayong ba tipis na lang ako iludos Ni amal sa tanang document. Dito ba? Natulog tinawagin ko mo. Ada tadi na Kuya Rio ka. Let's see. Kita ka na naghingog. Ano sigara? Kinsa mo tong nagbitaw na ba? Diyan sa wala nagbitaw lang. Ang sa hawa. Sa hawa. Pila na mo ka linya dah. Upat na. Imong buhok. Kahintang sa prosesyon diri sa lungsod sa Mata.